Shalom mahubata ganupan. Shalom hubani nasiam Bapa. Shalom hubani nasiam Inang. Shalom hubani nasiam yombah nami nama poso. Sonai hubani nasiam Bapa Inang. Shalom tahun hanami hubani nasiam naman dihuti ibadah secara live streaming melalui channel GKPS Padang Bulan. Selamat hari Minggu mahubata, selamat markebaktian. Ase pasir-sir hitama uhur pakon pikiranta nalaho mandihuti ibadahta. Goran ni mingguta sadarion aima minggu na pasapulu siahon dop Trinitatis. Topik mingguta buwe do na tardilo tapi otik do na terpilih. Pai ma ipukahita kebaktianta ase ponduk itama uhurta martonggo hubani Tuhan secara pribadi. Ase Tuhan mana markuasa ibagas uhur pakon pikiranta nalahu beribadah hubani Tuhan martonggo hita. Amin. Ria Maita Jongjong. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi napasing sito palangit pakon tanaon. Amen. Tenger do uhurhu. Seng tarbain sirang hita humbani holong ni uhur ni nebata na ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Barang bahenon ni hamatian, barang hagoluhon, barang malaikat, barang sipar kuasa, barang na masa sonari, barang nasihol masa, barang hagogohon pe, barang bahenon ni na iatas agena itoru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami, ham do harohan ni dame pakon malas ni uhur. Sorapi ham mahanami na martupuon marhite tondi na pasing. Anjaha pahap kon hamma huben nami holom apa dame na hunbani Tuhan Yesus Kristus. Ojur ham mahanami ase tongtong martenger niur hubamu. Ase jupahan malas niur hanami ibagas ham. Tangion hamma pangindam nami on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria. Pori ni dong maribu hali para loling ni sorakin. Bois ni gogoh ingganani mamuji naibatain. Puji hita Tuhan ta mandoding hita marhitei haleluya nomor 7 ayat sada tambah ayat 5 pakon ayat sia. Para loling ni so
Ria mahita jongjong. Martong mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjahan na sangap doham, na mengida terus das subagas uhur nami. Hamdo na patubukon hasitongan, hapitoron, apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaolongi nami ham humbani gok ni uhur nami. Humbani putih ni hati-hati nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gugon nami. Gulu nami seng romban humbani hasitongan, hapitoron, apa hapasingon, nadop isuan kon ham ibagas diri nami. Seng terponop kon hanami dosa pakon palanggoron nami in, ay talardoin haganup ilobemu. Sonari roh doha nami hulobe-lobemu mambuan haganup dosa apa hahurangan nami in. Maiduk mauhurmu ben nami, sasap hamma dosa nami in. Surhamma tondimu hubagas uhur nami. Ase tarbain hanami mambalosi hami, ibagas hapitoron, hasitongan, pakon hapasingon. Ase boy hanami parsimada bani hagauluhon na sadokah ni dokahni. Na binagakonmu bani sagala na persaya bani anakmu, Yesus Kristus si paluah hanami. Amen. Tangaran jai haporsay hita mahata ni nebata bagah-bagah pasal hasasapa ni dosa. Martua mahalak nadop sinasap parlanggaroni, nadop hinurukup dosani. Martua mahalak angko sengi hira Jehovah bani hajahaton. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata. Halanyai, pataridokon hitam ma tanda-tanda di pargoluhan na bayu, hasangapon ma bani nebata ibabu. Amin. Hundul makruya. Doma isasap Tuhan ta dosata, ase malas ma uhurta, megah uhurta, lau mandodingkon mamuji pasangap kon gorani. Mandoding hita haleluya nomor 210 sia, ayat sada pakon ayat tolu. Tuhan
Ria mahita jongjong. Saksihon hita maha porsayon tain, songon na sinaksihon agar halak na porsay isap tanahon. Au porsaya bani na bata bapa, pargugo na sutarimbang, naman palangit pakon tanahon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasarain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sangalapi haliapan. Marhite ton dinapasi, namanaron na parni, bani panorang si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turun nodor toru, mula manggolum bani na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja hundul isyamun ni nebata bapa, pargogo naso tarimbangin, hunjay maya mulak magira, lau mahumi halak na manggulu, pakaw naruk mate. Au persaya bani tondi napasing, bani kuria parsaran napasikin, parsaroni sagala nama pasing, bani hasasapan ni dosa, bani perpohon kula, pakon bani haguluhon nasadokani dukani. Amin. Hundul makuria. Sonari tangar hitama galangan kor humbani inang kuriaon.
Ari tangar hitam ting ting kuria. Salam mabata haganupan. Selamat hari Minggu. Selamat datang mahubata haganupan markebatian. Terlebih hubani nasiam anggo adong namar toloh atape nalang 3 hari mar minggu barang bulanon. Lo selamat datang mabata haganupan. Paima ibasahan nami ting ta. Na padas lobe ucapan selamat ulang tahun hubani kuriain hubani piga anggota jemaat namar ulang tahun ibagas saminggon na parlobe maai Ingrid Cecilia Simbolon bani Siah Oktober Bapak John Mula Purba Inang Carolina Purba Bapak Henry Cardo Simarmata, Inang Sahmauli Damanik, Bapak Situa Untung Suseno, Inang Sri Kandi Deborah Purba, Bapak Ivan Marwin Sumbayak, Baby Beatrice Yolanda Sipayung, sedia on marulang tahun bani 10 Oktober na lewat. Sonai humahu bani Inang Yusniar Okswita Damanik 11 Oktober. El Serina Mawarhati Buru Sembiring 12 Oktober. Inang Santriana Girsang, Imam Teofan Girsang, Grace Yoseba Girsang 10 Oktober. Inang Luciana Eva Saulina Damanik, Inang Samas Paulina Dumaria Lumbantoruan, Raflesia Junita Girsang, Joyce Aidi Sumara Sinaga, Pakon Dion Chris Manuel Patudu Saragih sedia on marulang tahun 14 Oktober. Bapak Situa Raymond Toto Simanjuntak 15 Oktober. Pakon Derti Saragih 15 Oktober. Selamat ulang tahun Bani Nasiam, panjang umur, hidup berkelimbahan, Tuhan Yesus memberkati. Nah berikut ibasahan nami petugas petugas na melayani bani minggu tanggal 22 Oktober na lahoroh minggu naroh aima na parambilan Bapak Pandita Janjoner Sinaga, Paragenda Inang Situa Linda Baru Purba, Pendoding Inang Situa Nurita Raja Guguk, Partingting Situa Alven Saragih, Paramusik Eunike Sinaga, Song Leader Dori Sansius Pasaribu, Calon Situa Joni F. Sinaga, Calon Situa John Sugiat Girsang. Protokol kesehatan pakon atap penerima tamu, Samas Horasman Sinaga, Calon Situa John Sari Haloho, pakon Calon Situa Ratna Dewita Saragi. Pedalan galangan Samas Sri Wahyuni Purba, Calon Samas Betty Sembayak, pakon Calon Situa Boboy Damanik. Keamanan parkir Samas bin Saudin Saragih, Bapak Wahyu Patiraya Simarmata, pakon Bapak Nomensen Girsang, na koordinatori Situa Morris Saragih. Nah berikut sermon Bata Ihuriaon Iba Endo sermon hadomuan. Jadi mar sermon hadomuan dohita bani
Hari Sabtu 21 Oktober pukul 10.07 Aima menakasi ambilan pakon sibasaon tanggal 20 Oktober inganani IGKPS Tanjung Rejo asih haganuk majelis pakon calon majelis roh kita mandihuti sermonon. Natal keluarga majelis pakon calon majelis sedalan hubani keputusan rapat bani hari Kamis 12 Oktober na lewat ibain hitado Natal keluarga majelis pakon calon majelis aima ia dongkon 2 Desember 2023 nomor pertemuan hujai aganupan majelis pakon calon majelis roh kita bani hari Kamis tanggal 10 Oktoberon laho melengkapi panitia pakon membuat acara nalaho sibahenon bani Natalai termasuk ta pukul 10 WIB di ruang persermonan. Nah berikut PA Inang hari Selasa bani 17 Oktober 2023 ibahen do pertupuan di Inang hari Selasa i gereja on termasuk jam 4 sore aganup nasyaminang asirohma mandihuti acara on na bubanhon separambilan penginjil wanita Narsinta Manik dakdanak tubuh doma ilek layakon na batasa dan nyombah naburu hubani keluarga situa Raymond Sumanjuntak pakon Inang Juni Purba bani hari Selasa 10 Oktober 2023 sehat do dakdanakai sunai pakon namatorasne kebutuhan tenaga guru sekolah minggu halani jumlah anak-anak sekolah minggu bertambah do terus sonari lebih kurang 250 halak halani kekurangan guru jadi bani nasyam bapa Inang nama poso nadop mengangkat sidi i pangindo untuk bergabung jadi guru sekolah minggu i kuryaon aima laho mengajarin yombahta halani lang cukup be guru-guru ne jadi hubani nasyam nasihol melayani nyombahta i pangindo ase menghubungi Inang Situa Rosenta baru Purba adong do izin nomor telepon ni bodo ihubungi ase boy pajupah nasyam bulan penginjilan GKPS sedalan hujai bani sadarion ibahen kita do pembinaan menyambut bulan penginjilan GKPS jadi halanya do siluk keluar mingguon adongkon kita do pembinaan na bertema Roh Kudus dan peranannya dalam kehidupan orang percaya. Na ibu banhon narasumber pendeta Profesor Dr. Risnawati Sinulingga. Alanya ulang mitor mulak behita adong do isediahon makan siang. Pasal perduiton boy ibasahita izin anggo adong niniuhurta na perlu si padaron atau sisukunan boy hubungi hita langsung bani bendahara. Panitia Natal Inang Bapa untuk 2023 doma terbentuk susunan kepanitiaan ni boy itonggor hita ibani kertas ting-ting ta atau ibasah hita izin. Nah terakhir adong do kopi teh tong pakon snack selesai kebaktian minggu atau hita si partoloh atau lang 3 hari minggu jon mungkin rado yagan hita ai untuk
kalangan sendiri tumang, orang tertentu. Jadi pai mamulak kita be diardo sambil mengobrol, sambil ahadogoran yang go bahasa simbolokan bersilaturahmi nene. Sambil minum ngopi halani mungkin lang pajumpa mapiga-piga dokah. Ijama ada manfaatnya sebetulnya ulang meter mulak B. Jadi sa dokah nyon bahat do senai menggo partoloh habis kebaktian salaman meter mulak. Jadi lang pitah orang-orang tertentu tumang na boy minum pakon mengopi ijai. Jadi soname bata ting-ting ibagas mingguan. Terima kasih martonggo mahita. Bapa namin na Marianan inagori atas. Idolohan nami koran mo Tuhan ibagas koran anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan sihop-kop kanami. Terima kasih Tuhan nadok marmudu-mudu geluh nami ibagas sa minggon. Boy hanami hadir panorangoni John markebaktian mabuji pasangapkon goranmu na pasingin secara bersama-sama hanami. Sunai homa mamboge hatamu hata hasitonganin Tuhan nasihol ipadas juak-juakmu pandita nami pandita Cimiraya Sembayak. Tuhan bagi nama saya bagas saminggon pakon nalaho masa bani mingguan Tuhan aganu panin marterima kasih kanami bani nadok masain sunai homan nasihol masa ase hamma tong-tong na campur tangan Bapa bani rencana ni kuriamu pergogoiham namar perdumu aku jai Tuhan lahu makubaskun dak danak tubuh Tuhan itongah-tongah ni keluarga ni kuriamu Bapa Raymond Simanjuntak pakon inang Juni. Terima kasih mabamu pasu-pasuham Tuhan nyombah na ilek-lekon ham tongah-tongah ni rumah tanggaon merbagal ibagas harosuh nyurmu Bapa. Tukin nari sihol hanami homa manjalo hatamu tundimu na pasing mangurapi makasomani hanami mamparimbagas-kon hatamu Tuhan ase boy iparguluh ko kanami bani guluh nami terlebih pandita nami hama na mangurapi marhitehon tundimu na pasingin ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan siapa kanami. Amin. Pasir sirhita mauhur pakon pikiranta nalaho manjalo hata ni naibata na ibu bahon ni Bapak Pendeta Jemmy Saragi. Mandoding hita haleluya nomor 410 onom ayat sada pakon ayat tolu idilo Tuhan naibatata hagalup kuriain. Hagalup kuriani
Dameni ne bata na mangatasi hagan uparuhuron in manaman damot kon uhur apa pikiran na siyang ibagas Kristus Jesus. Amen. Kuria na hinargan ni Tuhan, imasuki hita minggu pasapulusiah kon dop Trinitatis. Isise hata ni naibatado hita, marhite Mateus 22 ayat sada dasubani ayat 14. Matius bindu 22 ayat sada dasubani ayat 14. Diara ase ibasaun hanami hubata gano. Limbaga pasal pesta parunjukon apa tamui naso marpakaian pesta. Dupai iulaki Yesus marsahap bani sedia marhasoman limbaga ninima. Tarpausih do harajaun naguri atasai bani sadaraja namambahen pesta parunjukan bani anak ni. Jadi isuruh majuak-juak ni mandilo nadop niot tangai hinan hubani pesta ai. Tapi sengra roh sidia. Isuruh use juak-juak ni nalegan ninima. Patugahani mama bani nadop niot tangin. Tonggorma doma sirsir pestaku, doma isayat lombu pakon pinahan, nado pina momburu, doma sirsir haganu, aipe roh manasyam bani pesta parunjukonin. Tapi hapung do uhur ni sidia pasal otanganai, gabilahu bema deba hujumani na nebanari hupat tiga oni nalegan manakab juak-juak niai yarsik anjaha ibunu. Jadi manggila marajai gabi isuru matentarani mambois konaganup pamunuh ai anjaha manutung hutani sedia. Dopai nini mahubani juak-juak ni domalamin sirsir pesta parunjukonin tapi seng talup na iot tangai. Alanyai lau mahanima bani ganup sirpang ni dalan anja arak konanima mau pesta parunjukonon sagala halak na jupahanima. Jadi lau ma juak-juak ai hubani sagala dalan anja ipatupu sidia mahagan jolma na jupa sidia parjahat age na bujuru gabe gok ma par pesta anai bani tamui. Sanggana masuk raja ai manori tamui ai ida masada halak naso marpakaian pesta gabe nini mahubani naso nahado par masukmu hujon ambia. Aseng marpakaian pesta ho jadi sipma iya. Dupai ni raja aima dopak juak-juak ni. Sakut hani mama nahini pakon tangan ni. Anja usir hani mama iya kudarat bani iyanan nagulap. Ijai masa partangison apa na patungos-ngoson. Ay buedo na nidilu tapi otikdo na tarpilih. Sibar jaima dasni.
Hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta, teks niya 9 taon, sa sitong ni sangat pamilyar do batat ini. Halani hita pe adong do tradisi pesta parunjukon. Jana ganjang do proses niyo. Ya, bani piga-piga daerah, maningon adong do Tonggoraja. Tonggoraja keluarga, Tonggoraja sahuta, nalaho masahap kon maranggi kon haganupan horjai. Iotang mahoma anak buru jabu, nagabi parsahap, tapi sonari dumadong khusus parsahap na boy, akar marga ahya sadarin niyay boy do otomatis gabi pihan nitin. Jani itong duha ganupan. Anggo 500 salak sa dia maboras ni, anggo masa sandiri. Sa dia mapinahan ni, jana dokah doon. Agepe doon masomal, tapi lalap do hita, dokah membahas persiapan. So Natal duet ini. Masomal hita Natal. Tapi anggo tiba manatal, susah dotong maranggion haganupan horjaay. Bapay nang hita ganupan, agete teks niyam 9 taon, peda kita limbaga pasal pesta parunjukan pakon sadanari sa sitong ni bentuk limbaga do umay tamue naso marpakean pesta. Simada pesta ay doma marusaha, doma berupaya ibagas na diar pasisiro na ganupan. Dumuhubani tradisi ni halak Yahudi, bahasa anggomar pesta lang sukup sa alimangotang. Adong do otangan na parlubi, jan adong use otangan na paduahon. Mamastihon bahasa saudo pesta ay. Anggo itakan sa alimangotang dasa. Otangan na parlubi, jana mamastihon bahasa saudo pesta ay, jana dom maipasirsir suhud haganupan. Naima tradisi ni hala Yahudi. Tapi bapay nang idak kita so naima upaya ni si mada pesta ay marloja-loja iya mangotang, marloja-loja iya pasirsir hon haganupan, bahkan naipasirsir ay masih diaran, tapi bani teks ni 9 taon, seng irespon na niotangay otangan ni si mada pesta. Tutulang ni botoh tene, pasti do maila iya, pasti do marah iya, pasti do manggila ia karena dia merasa dilecehkan, karena dia merasa tidak dihargai. Bapak nang pesta bata pita dua ada sama salah. Na parlobi aima otik naroh nadop iotang. Na paduahon hurang indahan ten. Pita onda sana perlu jaga. Nayot tangay roh dua taplang. Hanjay mataridah pergaulan ni sa dukahon. Hanjay mataridah sonahado ia berinteraksi sa dukahon. Paduahon sonahay si panganon ni hurang dua taplang. Ijon buema paktoron tene. Rado paktor salamang etong. Rado faktor nalangiotang roh tene. Rado faktor halani hulit ni homa. Iya, rado homa. Iya, rado ipasis ni sekian, HP na yotang ni sekian. Iya, rado yung sonanyay. Makani nini parsaribu duluk, anggo sonondo pesta, dia bulan Februari dah nami marpesta nini. Halani otik ni si panganonay otik-otik homa haganupan. Beda pakon ihuluan tini, idurus kondasa
daging pe itaui, indahan iduruskon, memang tongon-tongon marpesta AGP bahak doma na sisa si panganonay. Bapay nang itaganupan na hinarga ni Tuhan, tapi teks niyang bilang taon, seng lao masahap kon pesta na songon ibagas pikiran tayo. Halani yarusihita haganupan limbaga bani padan na baru ay martudu-tudu hubani harajaon ni naibata. Pasal harajaon naguri atasay. Harajaon naguri atasay ma puncak ni pesta ni halat na porsaya. Tarsurat do goranta ijay ataplang. Masuk do itahu bagas harajaw naguri atas ay ataplang. Ijay do bapay ng puncak ni malas niuhur ni halak na porsaya. Tapi paima ay adong kondisi na sinobut bahasa haganub do hita yotang. Memang bani mukahni halak jahudi hasa haondosan ni otangan ni naibata. Halani si dia do ipili naibata gabi bangsani. Si dia do na itodo naibata gabi bangsani. Riapa kon naibata ay. Tapi bani perdalanan waktu bani respon ni si dia na igambarkon bani teks niya 9 taon bani ayat 5 ay hapung do uhur ni si dia seg ibalosi otangan ni suhut ay adong manalahu jumani adong manalahu partiga-tiga ni bahkan lebih parah adong do na manakap juag-juag ni na mangotangay jana ibun. O magambaran ni halak Yahudi nadop ipili na ibata gabi bangsani. Bangsa Israel nadop ipili na ibata gabi bangsani. Hapung do uhur ni sidia. Pasal otangan ni na ibata ibagas Kristus ay hubani sidia. Agepe do maisuru nabi-nabi AGP do maisuru, hakim-hakim, AGP do maisuru, rasul-rasul, napadas kon otangan ni naibata, bahasa Yesus do, dalan hasitongan, dalan kebejalan kebenaran, dan kehidupan itu. Hanya dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu. Tapi hapung do urni sedia bani otangan. Bahkan ibunuh do. Seng pita nabi-nabi. Seng pita rasul-rasul. Seng pita pemberita iman. Tapi termasuk do. Yesus ay sendiri. Ibunuh si dia. Bapak nang hita haganupan. Tutu. Nai bata. Seng marosu. Harazaon niyay. Seng adong namangyan. Seng marosu na ibata pesta puncakay langadong namangyan kon. Hala niya iparentahan nima. Lao manima, dilo ma, ganup halak na idalan-dalanay. Agi na bujuru, agi na jukat na jahat. Dilo na siyam, masuk roh hupar pestaon. Ay ma, babak kedua, sejarah keselamatan ay. Babak pertama ay keselamatan untuk orang Yahudi yang langsung dipilih oleh Allah menjadi bangsanya. Tapi halani panulakan, halani laseni urni dia, halani hapung ni urni dia, seng rasir sirma nang yonotang ni nebata ibagas Yesus Kristus ay. Tapi pesta Allah itu harus berjalan. Harajaon naguri atas ay maningon adong do namangyan kon. Maka ada
alternatif. Ada keselamatan yang diberikan hubani haganupan hala. Termasuk mahita ai. Marhite Pandita Agustais, narohun Jerman, manrohi hita na idalan-dalanon. Ase masuk, ase diut, bani rombongan pesta harajau ni naibataan. Dong mana bujuron, dong mana jukan. Bapak nang hita haganupan. Siohan kami menghubungkan teks on pakon kegiatan seri pembinaan warga jemaat bulan pekabaran Injil se-GKPS. Nayadongkon GKPS Padang Bulan. Maaf, enggohan kami mengubah urutan di sini. Bapak inang, hita ay mahalak halani hidup niuhun ninay bata nalang iyot tanghinan gabi ipadihut bani otangan ninay bata ay. Hita ay mahalak na dihut ipaluah na bata marhite seng halani patutta kelayakanta halani na idalan-dalan dohitak tapi halani hidup ni uhurni na bata kita dibenarkan untuk menerima keselamatan itu. Ay mana sinobut justification ay. Nasiol ibu banon Bapa Situa Untung Suseno bani 12 November. Naipasitong dohita Bapak inang, naipatalog dohita yang dibenarkan mandihuti pesta ni naibataay menerima keselamatan itu. Ibagas Kristus Yesus. Halani memang bani naibata keselamatan itu adalah untuk semua. Langadong keselamatan kelas 1, langadong keselamatan kelas 2. Keselamatan itu adalah milik semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Kesadaran taay do na perlu bi. Hita ay mahalak nalang patut hinan masuk bani sejarah keselamatan Allah itu. Tapi Bapak inang seng sibar haluahonai tujuan ta. Betul diselamatkan satu kali untuk selamanya. Tapi langai tujuan akhir. Tapi adong harajaun nagori atasai. Jana prasarat masuk ke bani harajaun nagori atasai adalah selamat. Tapi Bapak inang keselamatan ai maningondo iha porsayai hita. Makanya tahu supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa melainkan memeroleh kehidupan yang kekal. Keselamatan ai untuk semua tapi harus direspon dengan percaya. Aima nayondohon Paulus. Percaya ai. Songon si Abraham yang dibenarkan karena kepercayaannya. Bani kitab Ibrani itu. Tapi Bapak inang, sayang sukup sonayai.
Maka hidup ko siyotang haganup na idalan-dalanay, makarohan be mahaganupan, jana somaldo, isise si mada pesta, halak na rohay songok kita, tapang bapay ng anggodongpe, irik mardalani, terima kasih dah, silakan mangandong na hurang bapay ng hira-hira sonay, hasomalanta. Jana mirip-mirip Yahudi dome ito. Happy na po lima, sada halak, nalang marpakian pesta. Memang buedo tapsiran pa sa lomba pa ina. Tapi halani memang tiba-tiba do, halak na idalan ayotang, na bujur pa kon najukat, kemungkinan besar, memang si mada pestaon, dom mapasir-sirhon pakaian pesta. Doma kemungkinan besar pasir sirhon ay. Tapi agipe domay pasir sirhon, saya dong dohalak nalase nalangra taat mengikuti peraturan pesta. Alani bani pesta ni ala Jaudi maningon marpakian pesta do. Anggulang yanggap lang yotang. Songon hita tini bahat do. Biasanya anggo pesta isopo, sedong dotong halak nalang yotang ro. Bahkan sanggah manortor tondong, lalap rohia, tondong sinaga, ijaya, tondong purba, ijaya, tondong, terakhir duko saya itong ni, tupu maganupan masuk, olup-olup marhiti tondong ay, 1,5 juta, baru mulak ya. Ibuan mau mairik, nasi kotak 2 bungkus. Sedong dotong sonayay. Asal mah kita lang adong atin eh. Asal tondong idilo masuk tong iya. Aduh. Bahat do sonanya. Bahkan par sopo biasa ni do majili ipar di hati ini duai. Oh, ai lalap duai, itarik jana isuruh do hudar. Bapak inang. Adong do samanya. Makanya anugerah keselamatan itu harus kita respon dengan baik. Masuk maholi hubani tanggal 26 November. Spiritualitas orang percaya. Spiritualitas itu adalah bentuk ketaatan. Nah, taat dohita. Iresponita doha luahon nadop iberenay bataay. Marite na marpakian pesta. Taat dohita. Sirsir dohita roh. Mambalosi otangan ni nai bataay. Halan ibu ay 2 alasan. Lang roh bani parpestaan. Bani teks nyambilan ton. 2 alasan ini. Sada hujumani. Hupar 3 ni. Sada marayo. Ibunuh. Namang otangan. Anggu hita. Rado lang roh hita. Hubani otangan pesta-pesta tini. Apalagi hanami. Jarang main. Apalagi keluarga. Hal ini daw, sing mungkin roh bediri. Buai dua lani horja, halani halian nalegan, bahkan mungkin halani ya salakai sanggahot huotang ya pestaku lang rohia sonari apa lang roh rado homa sonayai. Ya, ya salakai dukus yupareksa catatanku tupak ni otik do. Membiayai si panganon di pelang bui. Do meriak pakong bapa ni ibu anoman ni ombali. Widah membungkus omaya. HP tu pak ni sekian. Rugi dah sao. Balas dendam masonarion. Seng pala huroi pesta ni. Bapak inang. Justification ay harus kita respon dengan menunjukkan spiritualitas. Sebagai orang yang percaya telah dibenarkan. Sebagai orang yang percaya yang telah diikut sertakan dalam pesta ni nai bataay. Maningon adong do ketaatan. Ulanglah se bani hidup nyuhun ni nai bata. Halani sekali untuk selamanya kita lah se. Tapi maningon adong do progressive justification. Harus ada upaya. Maka Yakobus menekankan, nakin Paulus makataon iman karena iman, tapi Yakobus makataon
iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka spiritualitas itu adalah hidup. Seng pita hata. Au berspiritualitas do atandani matonggo do terus boido oke. Atandani membaca Alkitab do oke. Boido. Au se ai matri tugas panggilan gereja Bapak Inang yang tak bisa kita pisahkan. Bersekutu, bersaksi, melayani itu adalah 3 hal yang harus selalu sejalan. Seng boy pita bersekutu, lang boy pita bersaksi, halani lang adong kesaksian tanpa persekutuan. Jana lang boy homata ading diakoniai, melayani itu. Karena kesaksian itu bisa tampak dalam melayani itu. Dan tidak ada persekutuan tanpa pelayan. Anggo genuk do bos, ijadong persekutuan. Iya. Tapi harus ada pelayan. Maka 3 ini, bani haganupan program-program persekutuan, dia harus mencakup bersaksi dan melayani. Program kesaksian dia harus mencakup bersekutu dan melayani. Program melayani harus mencakup bersekutu dan bersaksi itu. Maningun dua. Langadong nomor 1, langadong nomor 2 ijay. Aima spiritualitas orang percaya itu. Tarida bani haganupan aspek parguluhan ni. Bani persekutuan ni roh. Sonahado ita makataon kita berspiritualitas anggo marparsa orang pakonala na persaya pe seng rahita. Kalau ada orang mengatakan saya anak sekolah, HP hu sekolah pilangong gaya, seng tongon yai halak namar sekolah. Bapak Inang, hita ganupan. Tutu dos pakon halua honai hanyalah anugerah. Tapi Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. HP secara daging galek doita, maka di sanalah dibutuhkan Roh Kudus itu. Tokin nari sihol i presentasihon batat. Tapi lang terombak biang tene susudan nyon. Asin nyambung. Tonduy na pasingai do Bapak Inang na mampargogoy hita merespon panggilan Allah itu. Tonduy na pasingai do na mga pitita manogunog hita sonah hita patut masuk bani pesta ninay batay. Tonduy na pasingai do paingat kon hita asiulang lasi bani haluahon na pita idop ni huray tapi maningon ni orjaon hita do hidup niurni na ibatay. Keselamatan itu harus kita kerjakan dengan meresponnya dengan baik. Jana iboto na ibatado ay. Iboto Jesus Kristus do. Galek do hita. Buedo tantangan. Nalaw mangambati hita. Aseroba ni pesta ni na ibatay. Halan niya ay ibere do bata. Tonduy na pasing. Tonduy si pangapiti. Tonduy na mampargogo hita. Ase. Hot hita. Bani otangan ni naibatay, makorjaon otangan ni naibatay. Jana bani ujung ni Bapak Inang. Angguay pelang, do maham iotang ipalua halani hidup ni urni naibata. Do maisuruham makagulukon hidup ni urni naibatay. Do maibere homa tonduy na mampargogi nasam. Ay pelang, masuk ma neterakiron. Hona ruhu pamisangom manasya. Nini bani teks niya bilang tol. Takap na siyam, ikat na ini, ikat tangan ni, gijik kon. Ay piga doy, on manangirit ini. Ay piga doy. Dopa ini ni Raja Ima dopa jojuan ni sakotani mamana ini pakon tangan ni, anja usirani mama Yahudarat, bani yanan na agulap. O marupa misang na. Do masonay bujur ni na bata. Do mayurupi hita mandalan kon haluaw nay.
Ai pela setong hita. Hona ruhut ma. Ika matangan tanah ita langsung gigijikom ma. Tongon bapak nang keselamatan itu sekali untuk selamat. Tapi harajon naguri atas itu lain. Itu lain cerita. Agi bani Yesus naik ke surga dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menghakimi orang nadop manjalo haluaon marite hidup nyuron. Ior jaon dua taplang anggolang. Igijikon lang saut. Lang saut. Maka ini ulang tidak cukup hanya percaya. Tidak cukup banyak betul saya diselamatkan oleh Tuhan secara gratis. Ada sola gratia. Tapi Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan Roh Kudus telah menguatkan kita untuk menghidupi keselamatan kita itu. Jadi genup dohita ipilih nai bata, idilo nai bata masuk hubani sejarah keselamatan nai. Hagenup tanpa terkecuali. Seng pita itu hagenupan jolma masuk dalam sejarah keselamatan itu. Tapi na masuk bani harajaon naguri atas ai mahalak na merespon pilihan itu dengan baik. Si dia mah Geminini buedo yakir teksnya ai buedo na nidilo tapi otik do na terpilih. Songon perdalanan ni bangsa Israel. Janub do si dia luar han Masir. Tapi hidup ni hurni nei bata nai pata didakon nai bata mariti bagai mujizat bagai cara ni nei bata lau paluakon bangsaon ase luaran Masir tidak direspon dengan baik oleh bangsanya. Tapi ya tahun mamuka pe doma iban si dia lombu tuangan nagabe nai bata si sombahon ni si dia. Doka ope perdalanan non. Bani perdalanan non halak Israel tidak mengimani haluahon nadop ibere nai bata. Bani cerita lombu tuangan. Halak nalang jong hapid Jehovah. Nini bani teks ai sadari niai rasema 3.000 halak. Matema 3.000 halak. Anggui paganjang hita usai bapai nang bani sejarah mencatatkan pita 2 halak do na luar han Masir dasu tanah Kanaan aima si Joshua pakon si Kaleb. Na leganai aima na tubuh bani pardalanan hu Kananai. Jadi nahdu pitah manjalo haluahon do rencana nasiam. Sing masuk surga. Angguai do may berene bata hubata. Mariti Yesus Kristus. Namaningon ihapor saya hita. Janaha por saya onai harus hidup, harus berbuat, harus melakukan, harus taat. Sing por saya titik. Por saya dom penting por sayau. Atan dari dom may baptisau. Dom mamanaksionau. Angguai tiket dai, o tangan doai. Langsung kupitahay. Tapi harus ada ketaatan merespon keselamatan itu. Ase si perdiut kita bani harajaon nagori atas saya. Surga nagok hasonanganai. Nah jelas lang haganub jolma masuk angguai mah pasti aja. Makanya adong neraka. Anggo masuk ke surga do ganub benaha dong neraka ini. Tapi yang jelas tidak semua orang masuk surga. Pitana terpilih do. Tapi semua orang diberikan Allah melalui Yesus keselamatan itu. Tapi siapa
yang mempercayai keselamatannya dan menghidupi keselamatannya itu. Dan untuk menghidupinya kita telah ditolong oleh Yesus melalui Roh Kudus. Angguai pilang ACB wajar do sing terpilih kita masuk huara jaun naguri atas saya. Sendo harma kita mengikuti pembinaan non ase tapi naima sasitong ni urutan itu nih ase jujur ya tapi holi nasyama mengurutkan marhite nadup ijalo na siam iubungkon holi hujon iubungkon hujon ase marguna kegiatan non membain hita gabi porsaya jangan bertekad melakukan mengerjakan keselamatan kita itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi itu Tuhan bani hatamu nadup ijalo hanami tonduna pasing ma memberi pengaruh sion jana tonduna pasing ma na mempargugui hanami maka gulukon makorjaon hatamu nadup ijalo hanami jana tonduna pasing ma na menjagai hanami humbani pangago ni dunyon nasiol mangambati malanglangi jana mangujur hanami ase ulang mambalau si otangan ni nebata pakon anggoy balos si hanami pi otangan ni nebata tapi lasei hanami seng matparlaw hanami dumuhubani harosun yurmo asiton di napasing ma na manjagay hanami humbani haganupan pahara hagogohon nadong idunyaon nalaw manundati hanami gabi peserta masuk hubagas harajaw naguri atasay na pita halani hidup niuhur ni nebata ibagas Jesus Kristus. Amin. Kuria na hinargan ni Tuhan ta pay mayondos konita galangan tangar hita malubihatan ni nebata nagabi onjolan batalaw manggalang ay manatar surat bani pasalmen 50 ayat 23 ise na manggalangkon bagal nyuhur ay do na pasangap konaw anja ise na mardalan ibagas hapitoran hubani do pataranku hatuahonku. Sonari undos kon hitama galangan ta.
sama hita jongjong. Martonggo mahita mangunduskon galangan tahu bani ngai bata. Ham Tuhan ne bata si madahanami pakon haganup gulu nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, ipar rorot, jana ipasu-pasu hamdo gulu nami. Iberi hamdo homa parion, hajor giton, si panganon pakon sinumon, rosi na perlu bani gulu nami. Tanda ni terima kasih nami, yondoskon hanami dohubamu golu pakon pasu-pasu na do bineremuin. Na ipatupu hanami on gabi galangan nami. Papasing, anja pasu-pasu hamaon, gabi galangan namis boy ilobemu, bahen hasangaponmu, jana mambain lambin marhataridaan, hara jaunmu i dunia. Sai tambay hama pasu-pasumu, jana say lambin paganda hama holong niatemu uban nami. Ajari hama hanami, asil lambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinandongan nami hubani hara jaunmu, baen hamuliaunmu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, si palua hanami. Amin. Say na papasing maguranmu, say ro maharajaunmu, say saul maharosun yurmu inagurito ngahon som na inaguri atas. Birya maban nami sa dero naguluan nariari, sa pamadosa nami som panasap nami, banidosa niya soman na madosa dopaka nami. Ulang hanami bobayamu parlajuan, paluaham hanami, humbani pangago. Nasyam, jana ulang masurut ringgas niun nasyam, hisah may bagas tondoy, sirsirma mambalosi Tuhanin. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai bata maham. Isondangkon Tuhan nai bata mabuhini hubamu, jana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai bata mabuhini hubamu, jana ipasorap madamini bani tondoimu. Amen.